Jadi aja maka apa tu kata iya ni ya upau he. Meki sapaka dia tamai sapaka ini di bawah. Ya jelas lah nak makui oko tasawuf eko ya guru ini. Maka dia nang tahu mapun nai jabatan, tarima jabatan, natap pasukuran, tahu sigilingan na otak nanya. Kau mata tasawuf. Kikayasan terpilih menjadi bupati, syukuran, pai aja. Terpilih ki menjadi kepala sekolah, aja kesyukuran. Layak kaki menjadi camat, aja kesyukuran. Paja pi menjadi camat, napa ki syukuran. Maka ia roh jabatannya dua. Tenang si bawa amanah. Masa terima covid nah syukur aja. Tapi ia kau selesai jabatanmu syukur aku magai. Karena engkau berhasil menyelesaikan amanah. Dan terlepas dari fitnah. Jadi ia patut syukuran selesai pi jabatan. Makomo garotai makokoy? Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal usra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami takzimi para imam, para tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus Bapak Babinsa, seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus jajaran panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj yang insya Allah semoga segala usaha yang kita lakukan demi terselenggaranya acara ini menjadi asbab keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia ketoma bicara meraja berarti meloki malapat diseneng rilalenah. Makanya makadaki hikmah Isra Mi'raj. Ya kok makadaki hikmah itu artinya ilmu. Jadi mudah-mudahan dena tahu-tahu Imam Meraja karena sudah pernah istirahat beberapa tahun, tapi angka hikmah ilolong saya sedapat mungkin untuk menjelaskan. Jadi Wilawi saya ndak lama ceramah. Siaga menit dia ustaz ceramah. 1 jam. Sejak Bu ya. Kurang 15 menit jam 9. Dapat rangi muka kau kena isi jam. Iya. Saya minta maaf ke panitia nasabah. Saya tidak pakai main lepas karena banyak yang pakai HP. Itu magnetiknya pasti lepas. Jadi itu jadi masalah. Jadi saya mau maaf dan ujagai mau suaraku. Palab di 30 jadwal merajaku.
Jadi saya khawatir kalau pakai mai itu memperusak deh, karena itu pengaruh besar. Makanya iya peristiwa yasangi Isra ipalalawanni okolino. Tapi ya ko makka day mi'raj ipalalawanni menre okolani. Jadi dua, iya ko Isra okomilino. Iya ko mi'raj menre lagi. Angka nabi ipalala salay nabita Nabi Musa. Waktu na malala loko negeri Madian, si puluhan ini malalang, nadati yaro kampung, padahal ia ko tahu normal malalang, di mangeso panalalagi na leto. Jadi angka tu Nabi Isra selain Nabi Musa. Yang kedua, angka tu Nabi ipameraja. Iko tu makana Nabi Mi'raj berarti pendek lagi selain Nabi angka tu. Selain Nabi Muhammad, niga Nabi Isa. Langsung ya kalau langit kedua. Tapi dia nadati langit ketujuh. Okomi langit kedua monro. Jadi ya Nabi Isa dia lalang ya kami langsung menre. Ya to si Nabi Musa ipalalang ni tapi dia ya kami menre. Iya Nabi ta naladuay. Ipalalatoi yakati menre. Makanya makadaki Isra dan Mi'raj. Nomor 2. Yang penting kita pahami jo ya. Saya dapat mungkin lambat supaya kalolongan imatu. Nah sebab mak bicara hikmah ki. Iya ro Nabi ta makadai ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Makadai asra. Iya ko asra ipalalam. Dena malalam. Angka tu garojan dindingnya. Ya rojak dindingnya. Ya ko ya mi rojange macane 20 nya pajang macane ri sesusiwan dena mungkin maliwang. Ya ko alena malalam. Tapi ya ko na pano ipu imang ya rojange na panaputa ya rimon rimal libwe. Namo kasiratu macane jadi to. Nasaba na palalang. Jadi ya ko normal na malalang 20 nya pajang. Tapi ya ko ipano inay puta ipalalang ya sana wading akka 20 macane. Iya makuilo. Nabita ipalalang tanya ali na malalang. Kemudian sebelum ipalalan nabita laipu iarona di balada daya. Ialay jantunna napatamay malaikat Jibril o kosi dia onrong. Ia onrongnya angkau wena. Tapi ia roe etanya wae biasa. Wae samsam. Napai patama jantun na nabita pro sam-sam napayala pe mangyaro jantun na nabita ni patama napa itujuk ang kataw pandrita makada ibisay atin na nabita iya ko patareka de apa iya ko makadaki ibisay atin na berarti macarepa nang nabita na tauliwa pacin na jadi aga maknana napasibalikan itaw pandrita pa hakiki. Makadai tanya jantun na nabita macarepa. Wae samsam mimelo ipancaji pak bura. Makanya yalingi kesempatan sigis sa jantun na nabita. De si salah toh. Jadi tanya jantun na nabita masalah. Wae samsam mimelo ipak baraka. Jadi yalingi kesempatan gesai jantun na nabita. Yana tu ampai na sabah iya way sampura si gesa si baatin na nabita. Dua barakana. Iya ko yinungi mancaji pak buray. Yang kedua mas soto tu tay kuninungi pasele andre. Tapi iya ko to minung way samsam aja niyunu langsung. Yala ya ruwae napakima bismillah na tumilaw dong.
Ia kupurai ipatamo ko sumpangnya cica langsung tapabelai. Aja nakan na inapas tapanoi. Napa tilau ia rona wae etamae supaya mancaji pak burai hilalan na watak kalewe. Napa tapendre pe matataggo si napa tapano aja nakan na inapas koe kacah. Napa tilau supaya sinin nang yaro amala tapure ipigau na tarima po Allah Ta'ala. Napa ipendre si pe manapa inong napa ipano napa ilawi supaya iya roe angkai mancaji baraka hilalanna watak kalena. Ina tu nak katalu. Ang kato tu dah sedau pandita capakna naloddo yo ko pala di mana nabacangi salawat napa nak julumata. Lawi baraka. Makiro ko to minu wa samsam. Yatu ampai dek to tu namega nak direte ko kalau tong kapangumrah tanya hatu kacalupo na basa dia kacadeni apa tanya to ganah baraka nam dua telu masalah angkal sanre oko nabita menjadi mulia. Yang kedua Hajar Aswad. Sama nama Hajar Aswad to? Iya ro batu pak ya kumaka deh bas ara hajar berarti batu. Ya kumaka deh aswad mabolong. Itu maka dah Hajar Aswad batu mabolong. Kan mabolong memang. Tapi iya ro batu pamulan nama dulu sejarah dia nama bolong mapute apa pole suruga lai tilak polini. Batu pole suruga ya. Biasa pamulan nama putih. Cuma mega minta bau ya tu batu nalette iya rodosai hawa dosai mancaji mabolong. Ina motu waju putih kotolina katan nita mabolong tong. Makiro. Jadi ini tuh nak ada resonansi dosa manusia itu pindah. Tapi ia tuh Hajar Aswad paselle limanna puang Allah Ta'ala okolino. Nigi bawi pada tu kona bawi limanna puang Allah Ta'ala. Makito katana. Jadi ia batuewe sitongan na dena mulia. Kak batu dong dena mulia dikene denang kana bawi nabita. Ya kene waktu nama tawa nabita nama kamu Ibrahim onron nama cekin Nabi Ibrahim waktu na pakanjaki Ka'bah ina riasa makamu Ibrahim tanyaki burung. Jadi ya sange makam tempat onron nama canekke Nabi Ibrahim. Atau ampai yang kabate pala kajena. Iya naronon rima cekin ora sama kap kene iya ro na bau nabita. Ina okomana ngiro telo bau. Cuma iya ro na bau nabita Hajar Aswad. Jadi sinin na tawe ina iya mana ro nelo na bau. Jadi Hajar Aswad itu mulia nasaba purai ibau oko nabita. Bukan batunya yang mulia, lai mulia kami. Pale kong katau barak nasi tinro Pak Prabowo. Ibawai Pak Prabowo. Dia na barani tahan. Tanyale nanita Pak Prabowo minita mahkomati ya batil na Hajar Aswad. Bukan dia yang mulia tapi nasabak nabita pura bawi maka dia dimuliakan. Pada ni atu ko masuk inabita joka denang kana tadung apa denang kana kan nama ni matasoh. Patuliang kalu tutu nabita ko jokai. Ditutupi oleh awan. Maka itu pandita tanya je tu nabita ijagai. Matan nami asoy na jagai pong Allah Ta'ala. Apa ia ko si tembus si cahaya na matan nasoy si bawa takkali na nabita hancur imatan nasoy. Apa iya ro cahaya na matan nasoy puluk pinuru Muhammad. Ya se inur na nabita na iya ro. Nang iya ko si batoy hancur imatan nasoy. Ya iya ro alungnya tanya nabita na jagay. Iya ni ro matan nasoy. Nah makil. Jadi itu penjelasannya ulama tarekat. Nah, tarekat na jolo podangi iya ko pikin na makoy. Magi na atin na nabita yalah. Magi na tanya liman na watak kali na ibisay mali ni Diyo. Magi na atin na pasang.
Maka dia kome kalau siruntuk puang Allah Ta'ala. Atimmu jolok mu jagai. Pakan jaki lalu. Ia na masalah kue dia mesti runtuk. Umelo lo masigi muakkadami supaya makkadayanu. Ai masalah niat. Ia mau pakai parfum supaya makkadaki makkadete mawangi. Masalah niat tu. Ania sunnah na nabi itu mo pajokah. Iya ko magaya ko natawe minuak gayang. Salah niya to. Jadi yok pijolo. Iya nama pacingnya bisa ijo ya. Apa niya ay okumana mimonro. Deno ko isaliwag. Mimonro. Jadi ya mumelo makasibya pakanjaki jo rampan na nyawa. Palam pakanjaki abujuna atimmo. Napa ko mangolo. Iya ko majarugaru mo satding. Onro ko jo masikiri-sikiri. Pakanjaki atimmo. Napa ko jo. Yan na makna na magi na atin na nabitayalah. Iya. Pasang. Kemudian nomor 4. Nomor 3 atau nomor 4? Nomor 3. Makadai asra bi abdihi. Napalalangi atanna. Denah kada napalalangi Nabi Muhammad. Denah kada asra bi Muhammadin. Deto nak kada asra di rasulin. Deto nak kada napalalangi surona de. Makadami asra di abdihi. Atanna. Niga ya roata. Namui di angkai hadir okwe. Waditoki mancaji ata. Tapi untuk mancaji nabi tidak mungkin. Untuk mancaji rasul tidak mungkin. Tapi Isra Mi'raj yang disebut bukan di rasulin. Ternyata di Muhammadin. Tapi yang disebut di abdihi, hambanya. Jadi ya komeki ipalalang sarakna nomor sidi pacini atita. Sarakna nomor 2 ancaji atat. Kega yarasannya atah. Walai hakikat na cede. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 2 agaga na tepuh. Masigi lokko masigi. Iya na hakikat na meraja. Hakikat na Isra tanya meraja. Apa meraja kan menreko lagi ya. Ya ko Isra perjalanan bumi. Wilawi sinin na tau matokku yang kayak hadire. Metani tu mameraja. Metani. Takala nak ko meraja. Apa ya di umur 50 nang 10 rahais. Minimal 50 ni tau mameraja. Amakiro, ya nade panasiaga. Saya lahir 83, 1983 berarti sampai 40 sih di tahun. Iya ko umur makala 30 lalap di tahun. Onro pakai mameraja. Ay yolo ni mameraja na ya. Tapi nelo ka makutana. Mako kami ka tanaiki. Kega sitongan na hakikin na yasannya Isra. Okui monroh hikirna. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aja titai masjidina. Masjidil haramna. Apa onrom mier. Tapi masigi. Betul kan lah agak. Makui. Ia komeki joka. Barak na meki lo jupanda. Asam pajas sunna musafir ki okobolata. Ia kode na kobolai oko masigi. Koto masam pajas subuh. Tanya kami mani makalame kak lo jupan damatu insyaallah oko kak masjid rayana mangkoso lepa masam pejalur apa kira matu oko kak masjid akol lepa masam pejangasara jadi aja tak ada oko kak warung matu lepa mandre aja magai perlu sampaikan yang pe makadaka ancaji ataki iya ko okomoki masigi estar ini akan memang ni koto pura masa pajasu makada meka jero men reju pandang insyaallah matu tate seko ujok ke berarti oko kak matu mas mangkoso nadapi barana baru nadapi loro oko kak rome masam pajalor takko mangoto ki matu jok ke mapamule tate serata jokka tacak kecelakaan ngoko penran natakko mati aga pakutanan ko ngalata ko malaikat na cidim kenri pole atakonna maka da puluk pi masigi ipo kenri melollo nasa melo illo masigi masampaja
Maka dia pun Allah Ta'ala. Atak kuya tu bisa suruh baik. Ia naruyasang minal masjid ilal masjid. Ia mi ko makadaki oko ki matu sigeri let pamanre. Natako kecelakaan ni oko pare-pare nakutana po Allah Ta'ala kenri pole atako kada pole bola na melo mandre po sigeri. Maka da pares saya tu. Iya. Nah sebab dia tidak dena mameraja. Jadi ameraja ki materu. Aja talau pasae maka meka lau pasapen ra maka oko kak matu masjid rahma masam pajaloro. Aja takada meka lau pasae de akadaki oko kak romatu masam pajaloro. Oko kak matu masam pajangasarai. Jadi rupa kutanai kotomate ko palawangan nalalangi. Idi na tau maupa apa polukti masigi eloko masigi. Yang kedua, sininna Allah langata ya sangi pak kasiwir. Apa de tanyali no tau rusuk. Tapi akhirat talalagi. Ya naruyasan tau ipam meraja. Ya tong natuyasang atamam meraja asas. Metani tu mameraja. Ya kode tali ya rogi mobil. Ia matona pake tau matot tariolo. Ia tu idi tau panrita ogie. Maka day sampajat tepat tuh. Biasa tangkali ngadi. Iya, biasa saya ka sampajat tepat tuh. Ada ya setepat tuh si sumpu materu. Kenapa ko carana makuye? Kasih kadera? Oh, tidak usah, Bu. Tidak usah. Saya tidak minum kalau ceramah. Iya, terima kasih. Makuye. Ia sangnya sampajat tepat tuh. Ia kopado nak masa pajangis sakit. Oko sujuk pacapuran na sampajangis saya. Nia kami meni masa pajak subuh. Jadi matu ko suju pacapuran sampaja subuh nia kamema ni masampaja loro. Apa iya tu sampajange patutu na agah beresalang. Na iya tu beresalange dua. Lau atau si balau abio. Na iya tu tau mak beresalange. Kaya kabat tu na tau mak beresalang. Nomor si di koto si runtu. Nomor dua koto masaran. Jadi iya tu beresalang lau atau we. Lai sumpungi waktu si sumpungan na layolo. Iya tu beres sallallahu abiwe inapa ilapasas sampajangnya lah bae. Aja mula pesan ni ko dia panak dia iyo nak dia panak katangi. Dia nariasa sampajang tepat tu. Jadi ya koto sujuk pacapuran nia kememen ni untuk solat berikutnya. Dia nariasa tepat tu jadi kenro kilo. Tetap kilo ko sampajangnya. Karena kita sudah berniat untuk solat. Ina tu nak kada tau pandita itu motor tariolo. Namo aja kok kak galunge mati nama itu sampaja. Namo kok kak kasoro mati nama itu sampaja. Apa purane menina sumpung disujuk pacapuran. Yana riasa sampaja tepat tu. Yo putih di saya sangi sampaja tepat tu cukup minat cena anak pelanggat tanah pasak nasa selesai sampaja mapat tu nasan nang itu. Terpaham ya? Jadi saya sedapat mungkin pelan menjelaskan ini. Iya tona tu pas sabar Bapak Ibu sekalian. Magi nang kakakal tahu pilalan na suruga. Betongan na tulito monrok korometa. Lalan na suruga. Kekal. Khalidina fiha abada. Kenapa bisa kekal? Ternyata nasabaknya epigau deceng. Macawi ramalangi. Cawi ramalato. Iya roko ramalangi bu. Ia komatarawe pacapurangi sujuk pacapurangi rakaat terakhir malam terakhir nia kememan ni matarawe tau keman. Ia ro puasa pacapurangi nia kememan ni pasi sumpungi puasa tau keman. Ia komakamaja sakaki pasi sumpung meman ni sakka tau keman. Jadi makadai po Allah Ta'ala we ataku man madece pe mamelo mula ni pakasiwirna. Tapi ia komate tatta ita catak pahalana nasabak pura ni ini kepigau idecing. Makiro. Tapang aja tapapat tu ya Pak ya napat tu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nasaloro pasti ai siaga mi manek masampaja. Na 5 tu manek si diwatwe. Iya kok kalima mi masampaja berarti 25 manek. Iya tak sampaja mangaribi na paki mak gosip si tangajang bangkero ni.
Dena nagan na ya sokongan. Makadang kagadalelena angka nabitta na rampe hilalan na si deha desasa. Makadang ada malapina Nabi Muhammad SAW, umatku adalah umat yang terbaik. Makada i umatku na tahu mau pa. Kadai mage na mau pa nasaba napigaw ide cenge napa napasi sumpu de cenge. Decen na salai, decen na katai. Ya naron na masuk. Makada dari sholat ke sholat, dari sujud ke sujud, dari masjid ke masjid. Ia naruh hakikat na yasannya Isra. Ia naruh yasang ngata. Jadi ya komeki mancaji ata aja telah pesannya masigi. Ia kope makada di apa ya oko masigi ustaz? Oko mak bolaku asam paja sunnah musafir nih. Oko ni rosam paja sunnah musafir tilau makada ko kak matu ne masam paja lon. Makir ite garik nabita. Magi nang kaya miro itap pudue masigi. Nadena lo corona nabita. Macam-macamnya makada. Eko ni pa ustaz. Di sana pura dunia ka makada. Oko kak matu mangkosok le pamasam pajang lorong. Tapi leko-leko ki. Lepang prepare ko warungi manre. Lepang matunu balo ko sigeli. Ada sana. Oko sebelum tamu baru. Nadapi loro ko pare-pare. Ya sampajan ni okoro. Ini marigaga. Makolek bak tu nabi waktu ni pameraja. Apa boleh Masjidil Haram kenro ibawa. Ibawa ilau Madinah. Dia nalo ko Masjidil Aqsa. Ipalese. Itilau Madinah. Okui Madinah. Suruh nabi mas sampajang. Selesai mas sampajang. Puri mak dari salah nabi makutanya ko malaikat Jibril. Jibril. Onronga gaya. Magi nang kakokak mas sampajan. Makre malaikat Jibril. Muhammad. Iya na yasam Madinah. Okko komatu malaikat dapuran. Sa memang itu nabita. Maka meli isuruh lette onro. Pura yaro. Layan terasi. Kenri bawah. Ibawai lau gunung Sinai. Copok bulu yonri bawai. Asan na yaro. Bukit Tursina. Lai suruh nabita mas sampajan. Ure mak beresalang napa makutana makada onrong agatosi Jibril. Magi nang kakokak masampajang makre malaikat Jibril. Inilah gunung Sinai, Bukit Tursina. Onron na Nabi Musa omelu isipat bicara si Bapa Allah Taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Pura yaro makre malaikat Jibril. Eto mataru si Muhammad naliwangi Masjidil Aqsa. Justru ke selatan 10,7 kilometer naliwang Masjidil Aqsa. Angka onrang ukoro yasang Baitul Lahmi. Okuri suruh masampajan nabita. Ure mak beresalla nabita napa si makutana onrong aga Jibril makle makala Jibril. Muhammad. Okoni Nabi Isa jadi. Bethlehem, Baitul Lahmi. Tempatnya Nabi Isa dilahirkan. Napa ipatama Masjidil Aqsa? Napa lo Aqsa? Padahal ia koya makadai minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dena kada minal Masjidil Haram ilal Madinah wa Bukit Tursina wa Baitul Lahmi wa Aqsa de. Jadi ia ridi onna koto malala aja na nipo. Meka lo pasa meka lepa warung meka lepa bolane yanu de. Ya ko meki joka makado ko kak matu na loro. Ya ko kak matu na sara. O ko kak matu na mangaridi. O ko kak matu na isay. O ko kak masampaja subuh. Ya ko iya tu tapake. Idi na tau malala mataru. Sinin na jongka na ajeta. Sinin na jama-jamata. Pura na reke pakasiyam malaikat na niya pong Allah Ta'ala. Nasabak dari masjid ke masjid. Makumur ko to joka. Itu kuncinya. Kata ni masa ya roh. Ya tu ampai tay kolawi Makkah makole batu. Okui matu masampajang. Oko si matu lalai loro. Jamaah umrah itu ni atu makoko apa tu lime manilo rekreasi. Tuli na pasi jama man ya kasampajan arugia ngapagatap. Makai kana waja na patulilaw mi pasi jamu isampajan na koro. Lawan mo sampaja suku na siya gatu raka na igan na nilay na koko tu masampaja. Aja na nayaro balancay murusu. Ya tu cere makamoy ako Jakarta. Ya tu ano makamoy ako Jupanda. Iya sampaja mo patujuhin.
Masa 30 2 juta 40 juta tulilau mau mapasi jemu sempajang tuli tak 2 raka wiru dia nepatin. Na onron na sisan na tupak kasiyon ni maka kanja. Tapi magalaki lo patre pale punggawana nasa jamabawa ni. Tumi sila koran. Ay madodong. Tapi dito nga ako kenra makuro ni. Dega. Tersinggung memang nih kongkah. Upataru. Jadi sitongan na iya ko to bicara ka nabita na ipalala ni. Iparewa ibole baitallah ni ipatami Masjidil Aqsa. Ang kami man ni Nabi matajang 25 nabi dan rasul tama Nabi tak 20 pa nabi dan rasul matajang ko Masjidil Aqsa. Nasabairo Nabi ko manamitiro no Nabi tan itu bawa no ko Makkah. Ya mematu ya Nabi ina ako manang iha Masjidil Aqsa ya sekitaran na ipanoy. Nabi Isa ko baitallah mi ina ako manang yun. Mata jameman Nabi ta isuro mancaji imam. Iya na Nabi mancaji makmum. Nabi ta pimping sampajang. Pure mas sampajan Nabi ta napa maparamisi Nabi. Pakutana. Aga jipe na tarima na bitta waktu na lauma meraja na masampajan na ron. O kumopi Madina na sampajan. O kubuki Tursina masampajatoy. O kubaitallah ni masampajatoy. Mancaji malali o Masjidil Aqsa. Jadi na tu ampai o tareka makadatan niya tujuan na meraja sampajat taniya. Apa sinin na Nabi ang kamana sampajan na makramanang ito kagaya Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab arti masampajan Maryam masampajan ko mihrab berarti kana sampajan. Nabi Isa ketika ditanya aganasa saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan zakat dan salat tapi mana sampajan Nabi Ibrahim malada pa rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi. Jadi ang kami matona sampajan mapamulay Nabi Adam ang kami matona sampajan. Jadi ya sampajange pakasiwe metta pak tanya pakasiwe balu. Jadi aja takara pole mani mameraja Nabi tenang kesampajan de ina napai hai palala na sampajan memang. Ang kapakutana. Ya rawatuna mancajiman Nabi ta na pimping ni Nabi aga na baca. Surah aga na baca kokorannya waktu na memimpin para nabi dan rasul. Sesuruh imamnya sapa iya deu pak guru sapa. Iya kona runtu iya tu baca itu anak tu makmun aku iya tu na baca sebelum makan deh. Itu nak kada sapai ayat na pakewe nabita pimping sinin na nabi na niya kita sampai. Kemudian masuk inabitta ulukuro masigi Masjidil Aqsa di sekitaran makraki di pekarangan nah joka-joka nabitta angka batu malibu mapute malepang menre inabitta kurutudang menre inabitta tudang okoni Roma pamula ya sange mi'raj. Jadi no kilala na masigi isaliban na. Isaliban na masigi nonroy. Tudang inabitta ku yase na batu malepang na yoli menre ko lagi. Menre macu ihaya batu. Macu nacuri nabitta. Nacukuki nabitta ro batu pak ni tatilolo. Lamparang. Aja na macu iko. Kono tu. Tapi ya batu tak kala tarakka ni polo ko tanah. Nasalay ni lino. Tarakka toy. Layang parangapoy. Aja na macio. Ciato ni rewa. Dito na cocok menre. Maka sampai hari ini pak. Wadita ita foto HP. Takati ko Google. Batu gantung peristiwa Isra Mi'raj. Latu ya sewe. Iya batu ebe. Dena lena oko tanah.
De to nendre tapi parayawana. Ya kui timbang inulang ke 100 kilo tapi dia namelono. Itulah bukti autentik peristiwa Mi'raj. Sampai hari ini masih ada. Itu jarang pencerama bahas itu. Dan itu masih ada sampai hari ini. Menrek Nabi tak Nabi resal lagi malaikat tak buka pintu na lagi pamula ni kan Nabi okoro Nabi Adam. Weh nene tadang okko lagi pamulangi Nabi resal lagi siruntuk Nabi tak magiro na Nabi Adam dupai Nabi tak makalay patarekae. Iya ro Nabi Adam au masara-sara nyawana. Apa boleh suruh ganyak lempar lokolino tidak kanjak pagaunron. Onron makanjak. Kepala dinas pendidikan apa mancaji staf Muhammad itu cama ina pemancaji rakyat biasa maka itu pandai ya ko angka tau pura ma DC na tapa bangkero elo ko siarai tenang ya tinna masumpa tu pakai nak dina kasi mancaji bupati na tapa pajabawa dina terpilih elo ko bura-burai ya tinna tau pura sogi na tapa bangkero loko burai atinna tapi ya ko cama mancaji bupati aja mau mulong nitai menrek mo itu iya nariyasang hakikat bertakzir ipasak bara itau nakan susah iya. Jadi aja maka apa tu kata iya na ya upau meki sapaka de tame sapaka ini di bawah ya jelas lain nak makui oko tasawuf ko ya guru ini maka daya nang katau mapun nai jabatan tarima jabatan natap pasukuran tau sigilingan na otak nanya ko batasawuf ikayasan terpilih mancaji bupati syukuran pai aja terpilih ki mancaji kepala sekolah aja syukuran layak kaki mancaji cama aja syukuran pajapi mancaji cama napaki syukuran magai iya ro jabatannya 2 tanah si bawa amanah masa terima covid nah syukur aja tapi ia kau selesai jabatanmu syukur aku magai karena engkau berhasil menyelesaikan amanah dan terlepas dari fitnah jadi ia patut syukuran selesai pi jabatan makomo garotai makokoe deh tak balik maka dari pangulut Sayyidina Ali karamallahu wajhah angka nang kasih di matu waktu nalagay tawe jabatannya dan sangat dimuliakan di waktu itu orang akan bersyukur ketika mendapatkan jabatan bahkan dia akan bayar tapi di saat itu kita akan melihat hampir orang yang melakukan itu tidak memberi manfaat. Terjadi di Makoko. Janji makaiga degana jama. Tapi dia to nak koko penra dia. Kemudian materu inabitam menre siapa ni mana? Si tengah zaman ni. Materu inabitam menre loko lagi madua. Mat beresalan nabitta ibu karang pintu na lagi ni gamon rongi 2 nabi malolo si umuru niga Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Niga ya Nabi Isa anak na Maryam. Niga ya Maryam anurena Nabi Zakaria. 2 nabi kan Nabi Yahya si bawa Nabi Isa. Iya Nabi Yahya anak na Nabi Zakaria. Nah yato si Maryam Nabi Zakaria piare. Jadi ia 2 nabi si anggota memang. Napa di malolo. Tapi ia 2 nabi makaleleang. Magai tanya normal enolah. Tanya jalur normal. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Denang kanages say arane Maryam nama tampu. Tidak denalah kalangi.
Yang kedua, Nabi Yahya apa si bawal? Nabi Yahya magatosi. Ya tosi Nabi Yahya paja ni macarepa, paja ni makdara bulan pulangan. Bayunena Nabi Zakaria na tampu mo pa. Maka lihat tuh, Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Malah ada Nabi Isa, de lalo agak ambok na najaji. Ia ko isappa yo kilalan nalino olok kolo ede egaga arwanena, degaga betongan na tidak ada jantan, hanya betina tapi bisa punya anak, ternyata engkah alati cacing. Degaga lain na tu alati. Jadi angka makhluk kilalan nalino. Jadi manusia itu bisa. Itu kupung Allah Ta'ala pakai lori. Yang kedua Nabi Yahya. Paja ni macarepa. Bainena Nabi Zakaria. Maginan kamatampu. Aga pasabaran na. Baraka siya. Iya na ta'ala. Iya ro Nabi Zakaria. Naisangi makadai. Paja ni macarepa. Baineko. Paja ni. Hai. Dena ro pun na anak. Dena gaharapa pun na anak. Jadi sapa anak-anak makunrai na piarai. Naruntu anurena. Maryam masanna. Ina rumati indo na Nabi Isa. Nabawin lau bolana. Anak darah. Umur 8-9 tahun. Nak buarang ni kamera. Bili. Ia ro kamera na dega jendelana. Jadi pasangan. Ia ko kamera anak darah. Aja tetari jendela. Supaya aja na tulis celeng. Iya, lubang angin nah dari jendela. Iya. Yang kedua Nabi Zakaria maka tanni digoncin na kamara tanya Maryam. Iya mina tak buka nareko na patamangyan re. Okuno tu nasa mundo ilalang. Ali na maka tanni. Jadi ya kotopiara anak darah aja nih ale goncin motor. Tapahan nih. Mamula ni malah saulu. Tapi makaliliang kayak ia na barakal. Makaliliang. Yaro Nabi Zakaria na perhatikan lak da haronurena. Naki buarangi on romas sempajang. Dua anak tangga. Na palit tersengi. Dua anak tangga. Angkato makada tempatnya itu 2 lapis. Iya na tu dasarna magi sujadan na imangnya ni pak gana 2 lapis angka ambala yawana napa sujadaya sen. Itu alasan. Karena tempatnya itu imam disebut mihrab. Kalau tahu melebih mondro maka dia Allah Ta'ala kalau nak orang melebih naudzubillah minasyaitonir rajim. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab. Tungka angkana Nabi Zakaria tamok ilalan na onrom mas sampajan na Maryam. Wajada indah rizkan. Ina tuliang ka andran renaruntu lelyang. Maka lamagi ko buka ikintilaw chilling yung ron na mas sampajan maja ng kandran rekoro. Nadigaga tau tamok ko kamara ko tanya iya. Niya makatani goncin na. Tapi magi ng kaandre ilalang. Dan anehnya buah-buahan musim panas di musim dingin. Ya kau dimakan aja nang kadurian muko natanya waktu durian kamakir. Itu ayat. Makanya Nabi Zakaria dia nama tepat roh. Nabi padahal nabi ya. Na podangnya nure nama kada anna laki haza. Ulikin lo iya. Aga jawaban na Maryam huwa min indillah. Iya andren rewe langsung puluk kupung Allah Ta'ala. Inak dia namanya nabi akalan. Teko na wah. Ya nabi kak denang kanyali nga makwat ikut tanya ko nabi. Lala makun-kunray mo. Ay, dena matapa. Makadama ni Maryam. Inna Allah yarsuku man yasha bi ghairi hisab. Ya kupung Allah Ta'ala melo malingi dali atan na dena melalui proses. Mapikiri Nabi Zakaria. Berarti tanya pak dongan na yan anak. Makanya onron na. Apa ya okumato boleh mas sampajang okumato boleh milau dongi na anak niya milau na dia niya
Mari itu ya nang Andre langsung ya berarti ina onron ya nana makanja. Nah suruh kada suko ko tu. Nanya lo ko tu masam paja metok mengilau narampe ya. Punali kada Zakaria Rabbah. Maka datanglah Nabi Zakaria ke situ meminta. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tato masam paja. Nangilau aga pak dongan nah. Rabbi habli min ladunka suriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Talinga po wija-wija. Idi itu terima Pak Donga kuwa. Apa yang terjadi Pak? Nasaba ukwi mihrab mangilau. Langsung. Fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab. Langsung malaikat turun. No boleh lagi. Utusannya. Aga nasa malaikat. Annallaha yubassiruka bi Yahya. Nabi Zakaria. Nah janji kupuang Allah Ta'ala anak rohani Nabi asalnya Yahya. Agak pasannya Pak Bue. Paling contoh. Guru tak kayak Abdul Rahman Ambo Dalek kamarakna na bagi dua. Sipuk non roi matinro, sipuk non roi masam paja. Ya kong ka santri na melo rewan adega na tampar ngoto. Nalok ko guru ta puang meka kasih rewan adega adi kue. Aga nasa guru ta tama ko kutilala na kamarak yawanan kagulon ni parisarisa koro. Napasalu iliman na nanakku yawana ro sujadan na guruta. Runtuk dui. Pulekin ro ya ro. Huwa min indillah. Langsung pulih ripuang Allah Ta'ala. Nasabak maki buah mimati on rosip pak dodo pong Allah Ta'ala pong makasih. Yo pui di sesak de. WC ini papakan jati. Kalau 10 juta, 40 juta on roh jambang. Tome mas sampaja dega kapung loko bandri na gulukase gato ko gukas loko bandri na lamari gato ko romaruka lalo ko sa kadera macul itu ko kadera lari kamara maru gato ko kamara lari silok dega ga on roy tetap makasiliang on roto na ya ropat dongan ngede na melo si sumpung pada di Nabi Zakaria istana na non roy bola na milau do de ini tarima sama menyokor mihrab ina langsung ipaturungan dan imah kreto pandrita ya komeko ko batti Pak Dongam mu akib buat toko aku rupa dan akib buat itu kan cerita itu si bana dia apa ya ko maki buat mo ko napa si batu po Allah Ta'ala kami hak desa ayat ni maturan angka mana mo ko balata degaga pakuye ya ko masagena-gena mu kamarata paling patutuk cek dek tersakai. Namo kiam ni pada mulon na suon rasuk jadangi maka itu pada teh seperti luasnya lubang kuburan. Talin ni kiam mon riawat tatandra ya aja nakedo. Maka itu pada tempat tarekai. Maka jala da tu koto melikaci nayar yala palapi. Iwasiatkan wija-wija ku maka daya ku mate ka anak angkat tu kaci ukuron roku masam pajak. Yan rumu bukuran maka itu pada tempat tarekai. Iya ko kaci puluh ko mihrab ibu kurat ko. Namo 50 tahun monro de tonan ritana. Jadi ulama-ulama kita itu ditarekat pakai. Jadi dia itu dia tu setongan nama rajib. Aki buah ki. Tapi aja to si taki buah gara-gara melo misap padui. Pura kamani Allahu Akbar. Pajai tanya aku rogunana maka dai tau pandrita aja mutama ko de gaga jenne aja mutama ko de melo tapakkoro aja mutama ko de masam pajang aja gaga ada dalino na lapaka lillahi lalanna ia ko ma bicara mo si bopuang Allah Ta'ala ko tama ko kutu ia kung beresalangi minabita ko tama ko kutu si betu kong kamila nasabok maki buarang ni onrong ngalemu untuk berdua-duaan dengan Allah. Iya. Aki buah ni tanya musalla, ya ko musalla yon rima dari jama. Ya ko mihrab hanya sendiri. Namo bayi ni ta mo komani aja na tam, ini memang tomi monroi. Iya. Makui rupa. Itulah yang dipakai guru tak Abdul Rahman Ambo Dalle. Ki Haji Maimun Subair waktu na min Makkah nalacak kamar pribadina asal aja membuka kecuali rewa atau mati. Kenapa? Karena supaya tidak diganggu tempatnya beribadah.
Oh pumakoko aja iya natama HP we. Enggak. Enggak. Kamu kira kan? Tapi dia tuh aku atau penerangnya deh. Iya. Upasangnya. Aja na nama belala da ibahas ya dua nabi. Iya to na rupas sabaran nakala to pandita. Nabita na tu nabi tau macala da. Apa malah di pak disa ngangoko Nabi Adam. Aga kelebihan Nabi Adam. Napala mana sininna benda-benda ukulino asang-asang nani seman. Menre isi runtuk Nabi Isa. Ya tu Nabi Isa doktor ahli. Apa ya Nabi Isa keahlian na namo tahu mati na patuto. Yo pui di doktor tan apa mati tahu tu. Sesa de to nak kumanang dia. Menre inabi taloko langit ketiga isi runtuk Nabi Yusuf. Iya na Nabi Yusuf bandahari okko nagara batun na tu. Tapi iya tu Nabi Yusuf makaleliang. Magai. Ita rungkui masuk poliat tarungkonnya napa manci di bendahara negara. Iya. Menteri Keuangan yo pui di okko negara pura pi manci di menteri napa tarungko. Sihilingan ini. Ya Nabi Yusuf kita rungkui jolo masuk poliat tarungkonnya manci di bendahara menteri Keuangan. Tapi yo pui di masih boleh manci menteri mata utama terungkong si balikan. Ya, iya. Jadi iya naro Nabi tama guru manajemen keuangan oke Nabi Yusuf. Menre ilayase langit keempat angkato Nabi okoro maloloto asalna Nabi Idris. Dega Nabi cau acce Nabi Idris. Ko tingkatan Nabi ko Nabi tak lengi. Dari 24 nabi selain Rasulullah inak dega cau acce Nabi Idris. Nah sama magai Nabi Idris dan Nabi menguasai 72 bahasa. 72 bahasa na kuasai. De toga gapahangia rupa bisa ngeno yo kopani na malaikat Jibril kecuali Nabi Idris. Na kuasai memang Tuhan. Piramida itu dibentuk di masa Idris itu. Kehebatannya itu, arsiteknya. Maka yang Nabi yang mengetahui tulisan pertama Nabi Idris. Dia tu ampai angkat tudon dan Nabi Idris. Ya kuya rona baca tahu ya letu pak bisa ngemeringan. Kasih kiri na tu. Kepala mau apa? Aja neni pau ya rodi. Iya rota baca kasih ratu kawani supaya ibu karang pak desa baru. Aga yaro ya mubadiu ya khaliq. Ya mubadiu ya khaliq. Akan diberikan ilmu laduni. Apa lagi? Depa. Sabarak ki ko dia tahu lah. Dewu lagi. Mataru imenre iya kan? Iya nona Nabi Idris kala siatri malaikat. Apa alina tona tu pawi maga patdina tay ko mati. Apa napoda malakul maut maka da mapat diga ko to mati maka da malakul maut maka patdi nasa meka coba-coba. Maka iya ko po Allah Taala meninondro ya ko nalit ko isi mangilawi Nabi Idris dan diizinkan. Layuduk nyawana naisara sapatdina maka da samanna masamang teluratu 50 padang patok dok masamang. Padini asanya matian pada ko ilalle tutuki oli. Itu. Yan na to na namin laulat da nabita tentang kemudahan. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut. Kita baca-baca ya rupa. Pong alingnya kemudahan hadapi sakaratul maut. Maret gitu, maret gitu. Menre inabita ya sekna Nabi Idris angka Nabi Ukriyasan Nabi Harun. Pengawalna Nabi Musa. Iya Nabi Harun tanya Nabi situ kan apa mulana apa patete kita Nabi Musa alena to nak dampingi Nabi Musa mak dakwah apa ya tu Nabi Musa dia nama kanjala dak bate nama bicara apa pure moro ngawara waktu na anak unti awara na patamay sumpana masola lilala ina tunakana tay kacok lillah cadal
Ina tunakana rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Donna Nabi Musa itu apa dia nama kanjak lillah nama bicara itu malai pengawal juru bicara ahli dakwah ni kana yaro Nabi Harun tahu biasa nih tapi mengilaui Nabi Musa maka dia pun tapance dia ngetokak Nabi dan diangkatlah Harun menjadi Nabi. Mendre sila yase ni kasiyasena Nabi Ibrahim. Pangulutan Nabi Ibrahim uko lagi ke-7. Nabi Musa uko lagi ke-6. Iya naro Nabi Musa siruntu Nabi terri Nabi Musa. Magi na terri Nabi Musa makrewe iya na nabi dega cau gay umat na tama suruga. Nakala ka. Ito mendre ni Nabi ta siruntu Nabi Ibrahim materui. De na nendre malaikat. Mapamulai langi pamulangi nendre malaikat latu langit ke-7 maka dia Nabi dampingi ka maka dia malaikat Jibril gang kami tugasku ya Muhammad dia nauliwang niya lagi mapituwi maka dia Nabi dia dampingi ka pasit dimi pakulemu si dimi panni na ko riwayat ubaca si dimi panni na malaikat Jibril na papiran akapitu na ceneri lino Cicam ni na papira pani na makoci ditomi akapiti na caniri lino na taluratu an na pulo na pani na pasik di na papira ngide nulis salay onron maka day malaikat Jibril gang kami ya iya kumaliwang nga Muhammad hancur iya na tunakala Imam Ja'far ko kita para sajin na anta nurun fauka nurin iko Muhammad cahaya ya sikna cahaya monroy apa malaikat Jibril dia nulen nendre iko membantu mo pa yase yana rumana na anta nurun fauka nurin nendre inabita ko yase na langit ke-7 aga na sana maka dito pandita ala mustawa sidratil muntaha angka alam guru presiden Republik Rampe yaro angka alam palawangan na yaro yasang ala mustawa ukuniro nabita na itay po ang Allah Ta'ala. Siruntuk langsung. Tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat berjumpa dengan Allah. Dia nagagampar padan. Maka day nabita. Watuku ipam neraja. Kalupa disengan nalinga po ang Allah Ta'ala. Kalupa disengan nalinga po ang Allah Ta'ala. Sidi nasuro ka palakbangi. Pak disengan nomor 2. Wading upalapa waditode ya maninonroy tapi pak disangan nomor 3 natengi po Allah Ta'ala upaw jadi talu pak disangan kaya kana pak disangan nasuroy po Allah Ta'ala pawi itu ilmu fikih ilmu hukum dasar-dasar syariat angka pak disangan wading ipaw wadide nabi ta maninonroy itulah ilmu hakikat makanya angka nabi pak guru pak do angka sahabat pak guru pak dong angka sahabat pak guru patih haji di napas angka sahabat layak katan ni arona khusus mir dia nanya manana angka to pak disang yatan ni matui nabi tapau ke kana yaro sir ilahiyah wattunna siruntu puang Allah Ta'ala maga dia nak dina pona aga na pau nabi tawattunna siruntu puang Allah Ta'ala lipang aja lo cedok maka da okui ala mustawa naintai nabita siruntu ipong Allah Ta'ala maka da angka ipong Allah Ta'ala koro deh dengar apa wa huwal latiful khabir Allah itu tidak bertempat dia maha lembut maha halus de nawat di makadan ke kerupong Allah Ta'ala de makada nakui siruntu makuye pada ko makadaka menre ka oko lantai 2 masigi mataru menre ko topona oko ka manaray na pawita ulangi angka giulangi ko manaray degagay maka mo pabela tapi oko pi manaray na pawat dipita ulangi mako matiro na bitta oko pi ala mustawa na pawat dinaita pong Allah Ta'ala makanya Nabi Musa dinulen nita pa ako milino melodita aga na pau na bitta at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah maka dari pong Allah Ta'ala
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dia Nabi ta, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Iya na dialog na Nabi ta si Bapong Allah Ta'ala. Jadi aja lalu tak pasti sumpung iku matahaya kia. Aja tak kena tahiyatul barakatuh salawat itu kalau salat rasul. Awe aga mana lalu ko. Bahkan jaki. At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu kalamur rasul. Nabi tapawiyatu wattunna siolo pong Allah Ta'ala. Tapi aga na pong Allah Ta'ala maka deh assalamu alayka upassalama no Muhammad. Ayyuhan nabiyyu nasabai ko nabi. Wa rahmatullahi umasaitono wa barakatuh lolok barakah. Iya kene iya naklana pong Allah Ta'ala upassalama ni usutannya na urusan. Wai salama tapi nabi tadi. Ijami salama aga nilaw nabi ta. Assalamu alayna. Talingnya assalamaka puang wa ala ibadillahi sholihin. Talitoy untuk atat iya angkay solih. Idi mana na ningaran nabi taro na pawiro. Yan tunah kada dua tamasara talu tamalayson ilaw nyo koro. Puang Allah Ta'ala si ba nabi tasiolo acciono wa ala ibadillahi sholihin. Yan tunah kada ashadu Allah jello kang ilalang ngali mungkin kukumelollah. Yan na si runtu pa jello indo limay dua kohe telu yawa mako mati itu ko tumadaka dua malampu dua telu makatani nah kada dua tamasara telu tamalaysa dua adda na limay di adda na jantung ya toti pa si runtu ya ko itanrai ilawi po ng Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi aja na idi law mangolo alena tilaw makataniki pada ko to jok kana anak tamakatani tuli lepat tuli mana tapi idi garek makatani di tanade na lepat betuangan na paringarang iri la sampajang ilawi na puonge patatta iri lalan na atita aja na idi tulipak Allah puak silak dak gitu silak dak ya magai ia makataning itonci na akie ya mukallibal qulub tabbit qalbi ala dinika wala ta'ati alena makataning goncin na akie alena patamay tapae alena to gatang masu ya ko angka makataning al tapae aja na naidi ngurusoy tapodangi na patatal kami aja na idi manguruk ano ide aja na ko masapa ilawi na alena de na salay ko. Yan ato na niya gataw masya sa masampajang pa na pemenri law ko lagi mapitwi. Allah! Eta pamalalang. Ito. Tapi de na sala paangka ni mamodal lele rantay as-salatu mi'rajul mu'minin. Iya ro sampajangnya meraja na batungan na enrekan na atay. Iya ko to menre. Tapi makadai nabi ta anta budallah ka'annaka tarahu sumpay mo pada komunita yan na menre. Fa illam takun tarahu ya pe ko de mulay. Fa innahu yaraka. Ya ki bawan no makadanay taka. Kaya magampang. Kan nabi tamato makada. Fa illam takun tarahu ya ko de mulay. Fa innahu yaraka. Ikaw ba na yaki makadanay takapon jadi ako to masampaja pa bu kumeki magampang aja tendre makanan kagadalele nastas ang katong agaya na wa huwa ma'akum aina ma kuntum tulyang kay sibawa iko kenro kumonro wallahu akrabu min hablil warid nanya tupong labbi macawi nanya ura along magina sa labbi macawi ura along isaliwang imatempele ia onron na nur na pangalatalan ket posibat tuhe yang wanafah tufihi ruh yang dihembuskan bukan yang dihalak. Ya yang katuko watak kalede ni yaki buah iwarrum ni. Wanafah tufihi ruh yang dihembuskan. Ia naro nur yang bisa menangkap nur ilahiyah. Maka daite nur rahasia. Maka dai patarekae nur Muhammad. Ya matoria sang ababar ruh.
angka kalbu, angka fuad, angka latif, angka sir, terutama. Tapi aja no bahasa rumah di ulubami betul. Tama lah tukro. Jadi kuncinya ia naruh dipakai. Jadi ia tuh angka pendapat tuh makoko makalilian nakatani salapi. Kisah mo ko makadaka salapi to. Aye. Angka tuh pendapat makalilian nakatani makokai. Aja tuh kecil-kecil makadai ia rupong Allah Ta'ala ia kota ngabani no yokolino. Ada? Iya na sepertiga malam noi. Ede repa patupuang ikono iya Pak Jakarta si bawa Sulawesi Selatan si Salasijang, Sulawesi Selatan si bawa Papua si Salasijang. Jadi ikono yo ko Jakarta na si jas itu no ko Sulawesi Selatan, no ko Papua, ina repa Papua gitu tuh macam ne. Dena no ya sangin no pada ya balong ni. Tatta muya se balong ni monro cahaya na niletu ko lantai. Dena salair yang turun itu adalah rahmatnya. Kenri matikan angka kilala kalbue. Iya na ipasi sumpu si bawa yaro. Apa iya mato mapatongan mo kilala. Angka tumata o kutilalan na niya tu. Isa na ya sangi kalbu ya sangi puat. Intin na ya sangi puat maka detesir. Iya ipasi sumpu ro. Maka da muhamay. Gapatu po kumakoy. Paangka mana siya tu. Makoy alaki gare bakoro tatariwe tatilo ko tangana lapangange ko tangasoy tariwe bakoro 10 katong tatarima nang iwe ro katonge we machino me mana tatariri ko tangasoy lauki gare oko kato pamulangi bakoro pamulangi tacukuki angka gamatasso makadangka lete kolo ko bakoro kadua yang katoga makadangka 10 katong 10 to bayangan na matan nasay siya gamatasso si dini tapi magi na 10 bayangan na karena nurnya yang masuk terpantul di air yang jernih. Maka dan nur na pong Allah Ta'ala ditangkap oleh nur qalbiyah hambanya. Kena tunah kada nigi tau moto di sepertiga malam. Na panguluy atin na namode galap lillah. Tapi sikiri kalbu maka dia tapakkur asanna. Si jamni masarolat dinanya masampaya sunnah isi sapurakan. Jadi mestina angka sikiri tadi nalapakan lillah. Tapi aga hati misi sumpung. Aga nasa pengalatan Allah diskusi. Saya merindukan hambaku yang kalbunya terkoneksi di saat semua orang sibuk membicarakan kehidupan. Iya numakoy pa niat ustas bawa tania. Di nakara ko masih iya deh. Namo tu kambatu ko copo na boleh ko mapangata na si sumpung natin na si bawa puan na. Iya tu tahu no gani po Allah Ta'ala. Namo pak galu matangangi mapelari dompeng tapi atinna si sumpu si bawa pun na yan na to tahu liwa kanja na ko pong Allah Ta'ala mo namo ko mi pasaya makbalu daripada ko masigi tapi mahape masigi nonroy tapi dia nata sumpu atinna jadi tania onronge bawa poko tapi kenroy mangolo atit dari waktu data si ganiro dalam dilalon upasan aja na dibahas manam apa ya watun na rewa na nabita tu makutanan itu makutanin Nabi Ibrahim maka da aga mo pole Muhammad kita gare padahal ia raja pak kumanuruk patareka dan itu yang saya yakini tanya sampaja pokoknya aga pe pokoknya linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan dunia cerita. Apa dega ganabi mi taipong Allah Ta'ala langsung. Ia lihat niat cerita mana. Tapi ia nabi tadi niat cerita. Apa nanya itu pong Allah Ta'ala. Yang kedua. Dega ganabi macam niri suruga si banaraka. Nai setingkatan nani sepacalan. Kecuali nabi tak. Dega ia saya cerita. Dega ganabi menrek latuk lagi ketujuh sampai ke sida tumuntak dega. Ia cerita. Ya kong ka kepala desa niat cerita makala makanja onrong koy mangangan itu lala mata nama ko kapang padal dina pada mana satu tapi ia ko pura ini ta napa ya cerita na sama potongan maka Rasulullah membenarkan semua peristiwa
Jadi Nabi tak linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Ipitam mematuiha, dia niat cerita. Ya saya cerita yang kasurugan kanarakan kepat dia ya Nabi tak ina manha. Ya naruna kala linuriyahu min ayatina. Mabe nang kasampajan ni dia cerita. Kung boleh mamil aja, makku mimati kong kata lo jokka. Yanang kata lo umra nang karewa, aga pakutanana ta dia tu nakada kinro ko masampaja naga konge mulau de makarani aga na bawah. Aga pole cere. Yan itu angka tahu pole Malaysia dia tu nakada kinro ko majama kong pigaw siya de makarani tu angka gamilo. Tahu penralau Malaysia letu Malaysia angka kabaje. Yan itu nakutana ole-ole nami. Nayero sampajange oleh-oleh memang to. Padahal mas sampajang menemuan Nabi ro. Ina tu waktu nano Nabi to ko Nabi Ibrahim nakutana Nabi Ibrahim makada aga yale ko nakada sampaja de nakada Nabi Ibrahim. Aga ya sa sampaja nasaba ni memang. Iya minakutana siaga. De Nabi 50 makada ni Nabi Ibrahim. Asalaga nga Muhammad. Ya ko najamay umakmu utiti pisala. Yan na tunakan to makada kama sallaita ala Ibrahim. Apa milaw mi matoy. Namo ada ni baca to sa sampajangnya. Cuma ya kui baca ang kabono si lolo nga pulok ko Nabi Ibrahim. No ilok ko Nabi Musa. Apa makutan Nabi Musa. Ay ko Muhammad. Kada Nabi ta. Sampaja. Ya matoro na kutanan siaga. Ada kayak di cere, siaga cere, mau bawa tuh. Akala, siaga 50, jalan akalan Nabi Musa. Jolok-jolok Muhammad. Itu namanya kira-kira ya tuh. Apa umatku lagi magalak-galak. Nah iya tuh ku 50 ye, umatku lagi dia nulek jamai ku maki itu. Nah cik dinia tuh nasalah ye, lai calah. Kamera naka pak 50, mapikir itu kan Nabi tahu ya mana aku masih saya umatku matu ikut ni. Kare Nabi ta jadi magani Musa nasa enrek ko milawi kura Muhammad. Enrek to kan Nabi ta, lai kurangi 5. Rewa si Nabi ta, maka mau Nabi Musa enrek ko milawi Muhammad. Ina malauli su Nabi ta kaserai rewa. Nara 5 mani. Maka dari Nabi Musa siaga bi Muhammad, maka dari Nabi ta 5 mani Musa nasa de enrek ko milawi. Maka dia Nabi ta. Cicang ngak nendre ikurangi 5. Na 5 mani. Iya urewa mo pa capuran na. Dia nagaga. Maka dia Nabi ta Musa. Mata anak masiri nak mata anak masiri kak pulau na pong Allah Ta'ala. Namuinya migatoni na lagay. Nalay di cinang ka Nabi Musa maca coba. Dega Nabi Musa na ya 50 si jammuki de. Kanya ya imang yung naman pak bangnya. Panama kanjat tu dan narewa. Ya kan? Inalay de cinang ka Nabi Musa peway. Ito. Tapi desa ka mak guru tareka. Iya ko tareka maka dito pandite. Tania kepentingan lagi. Deka kepentingan Nabi Musa kurangi rasampajangnya tania. Nasabak makadana Nabi tadi na urewa napatalan niliman na Nabi Musa ukto arona Nabi ta napanapaw Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Ahmad Ruhullah ukwilalan na cahayamu Muhammad wita po Allah Ta'ala iyaro na chinay apa iwatu na kolino denang kami tay rupan na po Allah Ta'ala na iya ko poli Nabi ta siruntu po Allah Ta'ala ang kamu piaro nur emak dekke iya naronai ta Nabi Musa sehingga napuji nasuri Nabi tamalolis. Pada kong katau si Chandri na napuji la dai Chandri na nasapara lalang aja narewa napasau gibam motoro na anak tudu mae ka rasan pokok na pakai gah matuk pide anu ke jolo ya katau pengalaman yo her kayak le pengalaman itu pakwa. Jadi Nabi Musa na tu Nabi jalan akalana nasai de rewak ko memang karena itu yang dia nikmati karena Nabi Musa selalu meminta ingin melihat Allah secara langsung tapi tidak bisa. Tapi ketika Nabi dari katamu Ahmad betulnya nurmu Muhammad Ruhullah saya bisa melihat nurnya Allah di sini. Napa makanya Muhammad Habibullah
iko na Muhammad tahu na puji to nga kupuang Allah Ta'ala. Mengaku Nabi Musa, nasa na puji to kupuangnya Pak Magay, nasa yedi ya parenta dia nang katomatawa. Itu ya. Ya lengi parenta Nabi Musa maka dapat tulu ampu sahum. Ya komadosa ko unui alemu. De nakara wadi ka toba bawa mi po de. Iya Nabi tak nenre nilai kura tulipa kurang maka de Nabi Musa ina tahu na puji to nga kupuang Allah Ta'ala Muhammad. Apa milau mo pakura tu. Na kene nenre kona capu ya tu Muhammad. Onrola ndak na puji po Allah Ta'ala atam. Makanya kung kailala kota makiranaka macila katongang. Apalagi panitia na Isra nira cilaka kota ranaka. Nah, pura na janji ki po Allah Ta'ala. Makanya tapi sini pasangan ni aja lalu tasalay sampajani. Apa iya mitu katanya aja tak kada diji na usi aja na nisa po Allah Ta'ala maka na siko nito mi tapat na ila cundek ke. Jana na mega cincolat. Yang pati tajamay. Maka de guru takali sidenre ya kamu jamai na itimba makapaitan ditimbangan ude ya kung kamu jamang kay tajang ya ko de kamu jam de kay tajang pangkato to taw madari taliwa-liwa be ma derekada nasa makadaro tu balalin ro de kamu lolongan ko de bisa-bisa na sampajang maka de guru takali sidenre tanyaga pe palolongan kung kana balang jadi ina ro sampajang tanpa maksimal kak bani sesuai kemampuan tak napuang Allah Ta'ala matong palingi paringarang iya nanesang tapakan jaki bani maksimal kang ya napura natajama abu sewa ni idi manipuang makanya ko pure tabaca pil alamin innaka hamidun majid angka ko tupak dongang ibaca maka dia nabi tausi kaya muas la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakulah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadati. Tabaca ya roh. Aja tak kemudian fil alamin innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi aja. Tatambawi Allahumma inni ala dzikrika. Kabantu ka pun untuk si mata maringar ala koridi wa syukrika. Kabantu toka untuk menjaga dan syukur ala koridi wa husnil ibadat. Yang pokok wa husnil ibadat. Tapancaje pakasiwin yang terbaik di sisimu. Nasabak dia itu kasih nasuku kok bateku jam. Napaki mak beresalang. Pura ni mak beresalah kiri kanan. Aga sipau. Astagfirullahalazim. 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 Toba ya tamu. Pemagai. Nasabak masampaja nga on nae. Galukuwi ngerakasi. Dosa pamulaku tu. Masampaja nga on na. De na makanja rokok ko. Nasabak nakan nakaji asam urat. Tasala itu de na makanja garakaku. Istighfar ka ako nasabak de na suku garakaku. Ubacay po dito na suku. Yan na to ampay istighfar kaya katalo. Nasabak telu kesalahan dalam sholat. Peringeran garakan si bawa baca. Seko ni Rosijan lebih. Akhirul kalam. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.